lagip ti napalabas. Hello manan papagayam, kumusta kayon? Sapay lakuma taadda kayo itinasaya at akasasaad kabayatan ting kay panagdangdangag. Ti pakasaritaan ngayon ta idrama ita ket nagapu kanipagayam tayo a Flory. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Kastameten kadagiti padak anaesem nga agdengeg kadagiti drama dito YouTube. Naawi sakmet ang nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas ano malaglagip ko kat makaisemak ajak amo. Kasla marunawak ngamin itibain no malaglagip ko tinapalabas. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Rumwar ka dito yung silid mo, taing kasangwan ti nga ilem, Flory anak ko. Ha? Rumwar ka kunak, taada sa nga ilem. Asino, nanang? Rumwar ka nga Awan matnam na maag amang sarong kar ita kanyak, ananang. Ada nga road. Ala, rumwar kan. Tadikat mataktikan nga agur-uray di tao kang ka. Asino nga min ayat idakdak amati nyo asa nga ilik, nanang. Basta rumwar ka, taing kasangwan. Ala, agawa am tanay. Itaypay nga agur-uray. Naimbag nga oras mo, Flory. Ay, kunak man laangan no asino ti bagbagan ni nanang kwa sa nga ilik. Si kamat gayam, Andrew. Wen, siyak nga ron. Sabong kan chocolate para king ka. Agyaman nak, Andrew. Ngam pasensya ka na. Tadyak awatin dagita asabong kan chocolate. Ha? Adda nga minan impatulod ni Bricks kanyak. Iso adjakon ka sa pulan dagita. Ni Bricks ko nam? Tinamam mom iti online? Wan, nasingpat ni Bricks. Itid na amin na kayat ko. Ipapay na amin aka sa pulag. Iso nga awan nga rodan ti birukat pa'y. Naragsa ka kun kankwana. Iso apasensya kan. Ngam na sa isaya at siguro no pumanaw kan, Andrew. Ha? San ka mat siguro atulang? Tapno di mo na ngagtimbaga. Flory. Addan nobyo, iso nga ibawing mulaangan iti sabali ti panagayat mo. Ha? Ay, kwa... Anya pa'y laang ngay tararamidam. Pumanaw kan Apay, di mo ka din naawatan timbaga, ha? Ay, kwa... Wano kayat mo, ulitak pa'y tapno maawatan kan mangag mo anaimbag. Ay, kwa... Saanan, Flory? Maawata kong tikat mo asawan. No kasta nga rod, agawit kan tani. Ado pa'y ti aramidak. Nagalas katikas na nga ugali mo, Flory. Apay manen ayatatang. Anya manen ti madi nga inaramid ko, taapay akas ta ti ibagbagayo kanya. Na, tagdamag pa ilan. Di ka man naging didam mo, sika, Flory. Anya ngamin ayat ti basol ko, ibagayo atap no amok mat, tatang. Abay, ti ko nam ka de. Kat nasaya, tikas na ginarabid mo kinandro. Ha? Binastos mo, yung tao. Tatang, saan ko abinastos ni Andro? Nasaya at ti pan nakisaritakan ko na. Kasangsangpit na lang. Pinapanaw mo kin tinatagos. Kinaistoryan pa'y kumamot, Ay, jaklakit di maanusan ti makiin nistorya iti mabayag kan ko na, tatang. Kan may sa, addan nobyo, iso arumbang na laang nga ruti naramid ko apa ng busted kan ko na, tatang. No apay mat ngamin adi mo kayat ni Andrew insan. Kat no nasingpat mat, nagagatpay. Ay, pakpakawan insan yoli. Uray maibusanak siguro iti lalaki. Jak to pulos pagtatakkunan dayjay nga Andrew. Anya? Grabe ka mat insan. Apay, anya ngamin ayat ti basol ni Andrew ken ka takas taunay ti guram ken kuana. Awan matket di insan. Basta, kagurgurak dayjay a tao. Numabalbalin, jak kayat ang makakikita itinalaan.
Ay sus, di ka unay insan. Ang mga nuagbal na tagtukin ka dagitang ibagbagam. Ay, masurunak at talaga insan. Iso apang nga asim, ta saan ta kuman apagsaritaan da nga Andro. Makabasbaso lakpay kit di. Okay, honey. Thank you for your time. Until next time, I love you. Bye. Ay na, agsaysayang ka lang iti oras iti dayta a foreigner, Floray. At dayta kayo manin ako naknanang. Kumuntra kayo man ako nakon. Saan ka akong kontraan? Ibagbagak laang ti kinapudnaw. Panagnakakada kayo anapod no ni Bricks kanyak. Bayan nyo, tayam-am mo kayon to iti agbalin aman mo gangyo. Di ka man agbalin nga ambisyosa si ka, Floray. Nanang, Oho, awan lat amo kundi ta ibagbagam anubium a foreigner. Ni Andrew ti aklunam. At least dayjay ta nakasigurado kan. Amumon, saan ket aday ta ibagbagam a foreigner aday mo met ammo no napudno kang ka. napudno nga rod kanyak ni Bricks, nanang. Agsagana kayo kiti. Tamapantayon to sabten ije airport inton agbakasyon dito lugar tayo. Maya, tadda ko mapabor adawata king kayuli. Anya ko madayta, Andro. Ilakad na kumakin ni insan mo a Flory. Ha? Ay ayatik ngamin unay ni insan mo. Iso pang nga asim ka di Tatulungan lang ang mga harang kinkuha na yuli. Ay kwa, mawatan ka iti kayat mo asawan, Andro. Ang amumot nga adan nobyo ni Insan Flory, saan ka di? Wen, amok dayta. Ngumuray tanubyo na pailaang mo. Saan da pa'y mo ta nagkalay sa? Ha? Alan pang-asim tatulungan na kininsan mo a Flory. Ay kwa, jak may kari a matulungan ka, Andro. Ang padasak a kasarita ni Insan Flory. Palutputak a naimbag no kumustadan iti kunana a nobyo na. Sige yuli, kat itapay laan. Agyaman ako. Ibagam to adagos kanyak. Noan niya ti ibaga ni insan mo ken ka. Wen, di kagdanag, taibagaktukin ka adagos noan niya ti mapagsaritaan mi kan Insan Flory, Andro. Hi Flory, naimbag nga oras mo. Sika man yan? Siyak nga ron, imaya, taumay ka kumaawisan. Umay nakawisan ko nam, Andro. Wen, Feeling ka matan niya. ha? Apay, ti ko nam kadikat basta sumuro taklatan kan ka. Oh, Flory, Anya nga ita mo. Ang mga no sumuro takkan ka kat pagaramidan nakpay kit di iti dakas. Flory, ada respeto ken ka. Di kagdanag, tasan ang mapasamak ti pampanunutan. Ken may sa, amunak mo tinsan ka di? Di kan tupulos pagaramidan iti dakas. Promise. Mabaling ka di, Andro. Di nakdisturbuan taado ti aramida. No kayat mo di tulungan kan. Iti kasta, mabibit amalpasti ko ng mga aramidam. Ay na, makulkulitan ako na talaga kan ka, Andro. Pumanaw ka man iti sangwanak. Ta ang mga numasulok ko pa'y dagiti nagdadakkel ang mulagat mo. Ah, Ala, panog! Sino tinangtad ka dagitaan natin kan prutas, nanang? Ay kat ni Andrew asino kumapay ngay. Di mo't imbagak asaan yun ngaw-awatin ti ito dayjay nga, Andro. Taapay kumangay mo't adyak awatan. Amangan ngamin numang namnama pa'y kanya. Apay ngamin aya, adi mo pa'y laaklunan. Tapno ibagak keng ka, ni Andro ti kayat kong agbalin a manugang. Iso ti kayat ko apakiasawaam. Iso nga aklunam din, tada kayo ti agbagay. Saan ket aday di ibagbagam a foreigner. Ay, pakpakawan nanang. Apay di mo amo di pagsasaaw. Kaaruba first before others. Mamin ano aya nga ibagak kada kayong adyak kayat dayjay nga, Andro. Jak kayat tikaskan kwa na anangisit. Kandakkel ti mulagat na nanang. Period! Oh, apay akasta ti langam, Insan Flory. Kasla dakkel ti parikot mo Ay, talaga adakkel ti parikot ko, insan. Apay ngamin aya. Ibagam bareng adamay tulong ko. Awan ti may tulong mo, insan. Ha?
O sige, umuna ako nga agawid. Adapi ngamin na patig nga si kaswak. Panawan kan dito insan Yoli. Ni, mabit lang, insan. Urayan na, taggidan tan nga gawid. Insan Flori! Anya nga taaya ti rumbang nga aramidag. Tapno kaya tinak ni Flory nanang. Ay na, no di nakakayat ni Flory, mangsapul kalaangan iti sabali nga armam, anak ko. Di mo ipilit ti bagim kankwan, ta sigurado ang masaktan kalaang. Agam, isumat nga ron ti pitpitik ti pusok nanang. Ni Flory lang dadali ti pusok. Isula ang ti babae anak karik na kiti kastoy. Kat ni Flory mo't lang ti kayat kong agbaling nga inadag iti agbaling tong anak ko. Wan angam kasano nga ruday ta, kat di nakamot kayat. Sa anak nga agsardang. Aging nga aklonan nak ni Flory nanang. Andro, Wala nang. Aramidag amin ang kabailak. Tapno iso ti masawak. anya, Marikriknak nanang. Saan da nga agbayag iti nobyo na foreigner. Iso nga ituloy kulat nga arman ni Flory. Patyak ang magunod kung tumot lang tinasamit asungbat na. Puutin nyo to'y kunak nanang. Apay nga ta. Jakmatan mauray ti awag ni Briggs. Una na nga awagan nakapaman ang maala na timpaw it ko. Ngam aging gait, awan pa'y laang matawag na. Tinasayaan, siyak laang ti mangawag kan kwa na. Apay ngay akas to'y matin ti adda iti messenger. This person isn't available. Kuna naman tan. Ni, nagloko na. Inlak nagsamatan ni Briggs. Ay. Saan ang mabalinda ito eh? Saan? Nay, apa yan, Flori, anak ko? Anya ti mapaspasamak ka. Agsangsangit kan samag. Ni Briggs na. Apay ni Brex? Linoko na. Ha? At dagayang asawa na. Kat tinasakit, intaray na ti kwarta. Anya? Ti kunana, patuludan na kiti package. Iso a pinauita kiti kwarta. Ngam saan matgayam ta intaray na ti kwarta, nana. Daytan ti ibagbagami kinitatang mo, anak ko. Nana. No nagtangkan tumat nga minti ulong. Anya ngay ita, sigamot lang tinayaw awan gapo iti aramid mo. Jakmat nam naman nakastoy taramidan ni Briggs kanya, nana. Jakmat ang mo alukon naklang gayam. Mala, di ka nagsangit, anak ko. Inton maminsan, di ka ngamin basta mamati kadagiti nasasamit a balikas. Nang runa, no di mo matam-amu unay di tao. Kat sapay la kumata pagadalam day taan na pasamak kang ka. Okay ka lang ka di, Flory. Andro, apay nga da ka dito eh. Namuha ka na ng kinitatang mo tinaramid ni Brixing ka. Iso nga'y mayak. Anya, una yung dana ng kantatang. Agraman day ta, napanday bagbagakan ka. Di ka ka din agungit. Concern dala ang matking ka. Oh, at titipan niyo. Nalinis day ta. O sara mapangpunas di talwan. Agyaman na. Awan na yaman na, Flory. Awanan ba inday dyan, Briggs? Kunaklakit din no napuno kanya. Ngamsaan matgayam. Linoko naklagayam. Nasakit tinakam ko, Andro. Nagsakit. Mala. Isangit mo lang, Flory. Isangit mo ti sakit amarikrik-nam. Iti kasta, mabawasan ti dagansen di tabarokong mo. Di kagdalang. Tadak lang dito adungag. Kinmangandingay kan ka. Sa dino tayo ni Flore, bakit? Remuarda ki ni Andro. Malay,
Kanayon damot nga agkoyaw. Wan nga raw, banag apakaragsakak unay lakay. Patong palsakit, hindi kaya't mo bakit? Kaya't kungaan niya, Bartolome. Di kaya't mo agbali na manugang tani Andrew, Sapay la ko mangarun ata kasta lakay. Awan pa panan na bakit? Masigurado, nga isudan tumitlang tagkatuluyan kini Floring anak ta. Ay, malagip ko manan ti kasta unay apanangoy uyaw ti anak ta idikin ni Andraw. Huli nga rod, ita, isudan tagkuy-kuyog. Dahitaan niya ko dada narigat tagsasaw iti patapos. Tadi tayo mo, dagiti mapasamak ka, dagiti sumarsaruno, kaldaw. Sorry, Andrew. Sapay ko matamapakawan na kadagiti saan anasaya at ngimbagbagak idikan ka. Awan day jayan kanyak, Flore. Amin tayo katag biddot. Amin tayo katag basol. Ngam tunggal biddot. Kan tunggal basor ama aramid tayo. At dalat tamad kung daw ay makamiris tayo. Andrew, San ka kailangan nagkid daw iti pamakawan? Napakawan kan, Flore. Tinapatag kita kanyak. Kat nakaamiris kan. agyaman na, Andrew. Awan na nyaman na, Flore. Andrew, Adda ka di ba kam? ay ayatan na kadipay laang. Ha? Adda kadipay lugar ko dito puson. Iti ka ano man? Saan ka pulos anay ka dito puso kan panunot ko, Flore? Agpaysa. Wan, ay ayatan kan ipatpatig ka unay-unay, Flore. Agyaman na, Andrew. Kat ulitak manintag daw iti pamakawan kan ka. Sorry kadagiti madingain sawsawang kan inararamid ko kan kay iti kalabas. Kang runaan iti amin. Pasensya kan no itala ang anakitak ti kinasaya at mo a tao. I love you so much, Andrew. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita, ket nagapo kanipagayam tayo a Valerie, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kayo manpay iti naragsak ka na bindisyon nga aldaw. Kastameten kadagiti padak anaayat adumdumngeg ditoy programa. Nakapagsurat akmet tapno inakibinglay tinagbalin a padas ko iti biag. Padas ajak tupulos malipatan. Padas anang ipaay iti saem ken gura iti kaunggak. Ket tunggal kastoy nga umadan iti eleksyon, malagip ko dagiti pasamak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Tumaray amayor ni Papa ko nam Grace. Wen Alfred, dayta ti imbaga na idinagsarita kami itay jabalay. Ay sus, amo namat nga ti agdama amayor ti pagpapaaya kita. Angam kalabanan nakit din. Ay, wen nga rod. Naibagami mat ka ni Manong Jun dayta ka ni Papa. Ang awan mat kanot parikot. Ngamin, talaga kano akas ta ti politika. Wen ngam amo namat no kasano akapudot ti politika dito'y lugar tayo. Kapitan Tupay, gibusan dati biyag na. Mayor tulakit din. Sapay kabusor unay ni Mayor ti partido anak kilain apan na. Alfred, Gansaan lang nga dayta.
Amo tayo mat nga igam ti agdama amiyor dagiti umili. Anya nga iti laban ni Papa. Day tangarod kat. Day tatipuon ken makagapo. No apay akayat na akabalubal ti agdama a mayor ita. Awan ka no ngamin ti makaiturod a lumaban ken kuana. Isu ka no ti agbalin a boses ti umili kontra iti agdama a mayor. Tapno malinisan ka nun dagiti illegal nga aramid. Siyak ti madanagan iti kasta desisyon ni Papa. Nagtangkan mat nga rod ti ulo na. Ipilit na ti kayat na. No namin ano kun akinasarita. Ngam saan ka nun nga agbaliw ti pangadeng na. Anya nga tano kasaritam ni Papa. Bareng sikat ti denggan na. Wen man, mapantantuin ton malum ija balayda. Masapol ang makasaritak ni Papa. Makapadanag ti kastangar aramiden na. Wan nga rod Amo na matasan na bareng-bareng ti sumrag iti politika. Nang runak at dakkel a pamilya ti kabalobal na. Nakaluto ka din. Bakit? Wan lakay. Itaypay Aggao ka nga ruden Mga rabi akpay. Sakbay mapanak ag duty. O sige, mabit lang nga rod tagauak. Ni Valerie ngay. Ayabamon, tagigiddan tayon amangan. Valerie! Umay ka, tamangan tayon! When, Mami? Anya nga itiin luto masidaan tayo. Balatong analaukan iti karnit baboy. Mala, agtugaw ka ditan, tamangan kamutan. When, Mami? Valerie iha, no oras ti panangan, respetuan ti makan. Saan aday ta cellphone ting kay igaman. Kumli ka! Mami! Okay kayo lang ka di. Awan, ngam, asino tagi Joy? Diyaga mo. Di mon panunutan day ta. Tinapatag. Saan tayo ano? Alfred! Dahito yan ti pagbutbut nga Papa. Idi pa lang amin nga ibagbagak kada kayo adelikado ti sumrek iti politika. Grace, iha. Agkalma ka kumalaang. Maibagayo ti kasta. Ngamin, saan ada kayo tinakapasamakan na Papa? Amuyo ka di nga aging gaita kat mabutbutangak pailaang. Awan ti romba nga pagbutngam, iha. Natalged kayo dito'y balay. Kas makita man, ado dagiti tao nga agbanbantay. Nalabit apang butbuteng dalang dayjay. Hangem, saan dantong agbalige, sa anak nga agsanod. Ituloy kulata ti panagkandidato kas mayor ti ili tayo. Hanggang Papa. Awan ti makay turad alumaban iti agdamaan nakatugaw iti munisipyo. Ngamin, mabuteng da kadagiti pangta a maaw-awat da. Kaya't naasawan, saan da anapudno iti sinapataan da. Siyak laeng ti makay turad. Iswa siyak nga rod ti agbalinabuses ti umili para itinapinpintas ang masakbayan ti ili tayo. Nga uray pa kay sagmakan min a pamilyam. Kasta ka di, Papa. Ni Auntie Konsing mati umawawag. Sumbatak. Hello, Auntie. Hello, Grace. Ni Alfred. Napaltugan. Intaraydan iti ospital. Anya! Kunakmat ngamin nga uray di kan mapanag duty di rabi. Anya nga ita. Danag mo na ya. Daplis laang matisugat ko. Wan, ngam kasanon no nakarkaro pa'y ngam iti day ta tinapasamakan ka. Masamang damo, mahirap mamatay. Naa,
Tada pa'y laganas mo amang rabak iti kasta kasasaad mo. Adayo iti bagis ko naklangarudan bakit? Ay, anya nga tanong bakasyon ka pa'y laang. Agsublikan to inton malpas ti eleksyon. San amabalin bakit? Dahito iti sinapataak at trabaho. Iso arumbang nalaang nga rod, nga aramidak ti trabaho. Nga may sagmak kamat. Kan may sa, delikado ti trabaho yo ita. Nang runak at napudot ti agsinumbangir a partido. Ay na, jak lakit di ka ba ilan no dadakas ang mapasamak kan ka, Alfred. Mami, kumusta ni Daddy? Kasi ti Diyos anak ko, nasaya at matikasasaad dya amam. Imbaglaangan ta saan unay agrabi tinalakam na asugat, gapo iti pan nakapaltog na. Nakabutbutang matan dito lugar tayo. Saan mo't asigo na kastoy Ay, huwan nga ron. Manipod dayjay a mayor tinagturay dito'y lugar tayo. Nagbalin matan akastoy. Napudot ti eleksyon. Di mat, ado pa'y ti paayuda na. Kan, ado dagiti activities ti munisipyo. Kasla na kasingsingpat mat. Nasingpat ngam iti ununag na. Rinuker mat ti aramid na. Ay nahadyak maliklikan ti agdanag anak ko. Nang runak at maysa ti amam kadagiti gwardyana. No apay mat ngamin nga imanugot ti amam nga agbalin agwardya dayjay a mayor Apay no umikat laangan ni Daddy kan kuana. Inbaga kun dayta iti amam. Ngam saan kano a mabalin. Ngamin, iso kano ti sinapataan na at trabaho. Iso nga aramidan na kano ti amin akabailan na. Tapno protektaran na ti boss na. Awan nga ron tinagdumaan da ka ni Lolo. Uray maisagmaktan, basta mailaban da lang ti sinapataan da. Ay, huwan nga rod, anak ko. Ala, bayan yun, Mami. Saan ko maaday ta ti pakais-estresan nyo? Ang mga nanyapay kit di ti mapasamak kada kayo. Suportaran tayo latanda Lolo kan Daddy. Anya? Nag-back out ti may sa kandidato iti kinamayor kunam Alfred. Wen bakit? Isumat tintiks ni Sarge. Katitiks na launay. Apay ka no? Anya ti makagapo. Apay nag-back out. Awan mo timbaga na rason. Nalabit nga damanin pang taan na awat na. Wino saan? Amangan nung binutbutang manan ti agdama a mayor. Ay na nakabutbutangan at talaga. Apay no ag-transfer ka laangan lakay. At dayta ka manan bakit? Di mo't napagsaritaan tanda ito'y abanag. Alfred. Relax ka lang ka di. Awan ti dakas ama pasamak kanyak. Ni papa ti idandanag ko. May samat dayjay anatangkan ti ulo na. Urayan nan sapay nga dadakas ama pasamak santo agnakam. Panagkunakit saan nga agpaabak ti agdama a mayor. Kayat ko asawan. Dinan kayat nga ipasublat ti munisipyo. Anya? Ni, pagkunaamat Alfred. Apay di mo ayan adlaw akabagyan na matla amin dagiti innala na akalain up na. Ti si mayor, ken dagiti councilors na. Agraman kapitan, agingga kadagiti kagawad. Isuda matla ang pamilya. Uwan nga agpaisoan niya. Ay, una yan ayat ti politika. Anya la unay ayat ti dida mapanawan di ta munisipyo. Siyempre, sa balilat tano adda kay ti posisyon. Maaramid mo amin na kay kayat mo. Aramid nga puro illegal kunam Maditag parparik na kanyak bakit? Nasken nga alukoyan tan ni papa. Ngagsanod iti posisyon. Sakbay nga dada ka sa mapasamak.
Nadamagyo ka din ti panag-back out ti may sa kadagiti kabalubalyo iti kinamayor, papa? Wen, iha. Nalabit a pinangtaanda kat nagbuteng. Iso a nag-back out metan. Anya nga tanwag back out kayo matan. Delikado no ituloy yo pa lang ti panagkandidato yo. Husto ni Grace, papa. Di tayo ngamin amo. Noan niya ti sumaruno nga addang dagiti kabalubalyo. Nang runa kat, dudwa kayon anabati ti dayta a posisyon. Saan? Jak to pulos ag sanod wenno ag back out. Jak to i-withdraw ti kandidatura kas ama ti ili tayo. Papa, Pasensya kayon, ngam saan dako na malapdan. Ilaban ko ti karbangan dagiti maidadanas nga umili. Siyak ti manglinis kadagiti illegal nga aramid ti agdama nga administrasyon. Tapno agsuble iti sigod ti ili tayo. Daytoy. Ay. Saan gayam? Daytoy. Ops, ops, ops. Touch move, Lolo. Ay. Unan niya. Okay. Daytoy nga roden. Sigurado ka kadi, Lolo? Wan. Sure na sure. Check! Ops. Dito'y manen, Check manen, Lolo. na. Naglukon. Sinaur naksamanen apok. Saan mo't Lolo? Patas nilabanan niya. Sa balin samot ngamin ti pampanunutan niyo. San matapok? Talaga nalaingkan nga agay ayam iti chess. Siyempre, Gapu iti dayta matungpal ti kalikagumam akabarbaro alaptap apok. Agpaiso, Lolo? Wen, itadto ni angkel mo nga Alex Kenka apaman asumangpat. Wow! Thank you, Super Lolo. I love you. I love you too, apok. Hala, panawan ka pa'y dito'y. Wen, mapanak lamang alay ti merendaan ta. Urayan nak dito'y. Sige, Lolo. Lolo! Lolo Arturo! Mami! Daddy! Tulungan na kami! Gusto day ta pa nagsangit mo. Bakit? awanan ba inti nangaramid iti kastoy ken ni Papa Alfred? Awan konsensyada. Bakit? Agbayad da iti kastoy nga inaramid da. Singirak ida. Huston ko nakman. Tangiwat mo. Di mo kong kapigsaan ti agsao. Amangan no at damakangag. Kan idanon da. Manipod ita. Awanan kabutang ko. No talaga naturad da. Lumaban da iti patas kan sangon-sango. Saan kita patalikod? Grace. Pagnumat saan ka di? Pinatay dati amak nga awan pulos laban na. No talaga damat lang. Lumaban da iti sangon-sango. Saan kat nga aglamlamang da iti likod ag iti addo at tao da. Anya ka di Grace. Huston ko nakmat. Pangaasim. Di ka agar-aramid iti mabalin apa kay sagmakan ti pamilyata. Day takat nga mintirigat kan ka, Alfred.
Napatpatagsamot ng ti panagtrabaho iti dayta at tao, ngamda kami a pamilyam. Saan nga iti kasta? Siyempre, napatpatag kayo kanyak. Ngamin, da kayo ti pamilyak. Iso apa nga asim, taos to kumanday ta. Asikaswan takit di ti pan nakalamay ni Papa. Sino tinangaramid iti kasjay ka ni Lolo, Daddy? Jag amo anak ko. Dalabit may sa kadag iti kabalubal na iti politika. Ti akin aramid iti daytoy. Ngam, apay ngay naramid dati kastoy. Apay, Daddy. Naskan ka di amang katal da iti biyag. Tapno iso na lang tagturay iti daytoy a lugar. Anak ko, ubing kapay. Panagkunag. Kat saan mo pa'y amaawatan dagiti mapaspasamak. Iso ano adda mangag mo. Di ka kumamakibiyang. Uwan. Para lang ka dagiti natataengan dagiti abanbanan. Kayat mo't salang matakaluban tinagas nga ramit ti boss mo, Daddy. Valerie. Husto saan ka di? Apay agas na kayo, Daddy. Apay adi na kami kabailan nga isakit. Manipod ka nagiti managdakdakas. Apay abinaybayan nyo a pinatay da ni Lolo. Apay, Daddy. Anak ko. Awan amo kiti napasamak ken lolom. Nalabit asabali a tao tinangaramid iti kasjay ken kuana. Di kag nanag. Tay karigatak nga amwen. No asino tinangaramid iti kastoy ken ni Papa. Daddy. Ala. Gustunan anak ko. Di ka nagsangit. Tinasayaat. Ing kakitaan ni Mamim. Itay pa'y ngagsangsangit itayan ti bangkay ni Lulong. Auntie Joanne, simbangpat ka din da, Mami. Awan da pa'y, Valerie. Ang di ka madanagan. Tain bilin ni Mamim ti panangasikasok kan ka, kabayatan ti kawan da pa'y. Ibagam lang, no niya ti kayat mo. Numabisin ka, ibagam, itikasta, ilutuan ka. Okay ak lang, Auntie. Nabsugak pa matkiti. Nanganak ngamin itay ija pagadalan. Kasta ka di? When, Auntie? Gatas. Amang ano kayat mo ti uminom iti gatas? Saanan, Auntie? Ayaban naktulangan iti silid ko. Inton sumangpat da, Mami. Agpilasak labiit. O sige nga ron. Amang ano paawid na matkit din. Siguro, kasta unay aragsak dayjay a mayor anya. Di na nabailan a pinag-back out ni Papa. Iso nga inala na iti dakas awagas. Siguro, agkat katawa itan. Ngamin, awanan dagiti dua a kabalubal na. Nalabit akas tabakit. Napag-back out na ti Maysa. Dinidpul na ti Maysa. Nagawan kat a konsensyanan. Anya day chay Alfred? Ay sus, naflatantan samat bakit? Mabit lang takitaag. Alfred! Alfred!
Valerie, Awanan konsensya dagiti nagaramid iti kastoy, Auntie Joanne. Pagbayadak ida. Gapo iti kastoy nga inaramid da iti pamilyak. Imo na ni Lolo. Ita, dadadi kan mami mat tinagaramidan da iti kastoy. agkalma ka kumala ang balasang ko. Ubing ka pa, tapno panunutam day tabanag. Patya ka maawatam tumatla ang tiamin, inton adnakan iti husto atawan. Naulipit da! Agbayad da iti kastoy nga inaramid da! Di tay amo, no asino ti pudpud no anangaramid iti kastoy kadagiti dadakkel mo balasang ko. Awanan sa bali ang mga Sahay iti balasang ko, kastoy. di ka agitudo iti tao, no awan mat natalgad nga ebidensyam. Uray siga kadimat. Kat mabutang ka iti day dya at tao, auntie. Saan nga iti kasta, Valerie? Pampanunotag lang ti mabalin ang mapasamak kada tayo. Nang runakan ka. Iso apangasim ka di Di kan agibalikas itinuan niya di taanagan. Auntie. Kas nakon. Maawatam tumatlaang inton addakan iti husto atawan. Di ka agdanag ta saan ka abaybayan. Adaklaan dito'y nakasuportakan ka. Kan may sa adapay mat ni Uncle mo nga Alex. Kan adapay ni Lola Makunching. Patsak asaan da ka abaybayan balasang ko. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yu amin patgan mi adumdumngeg. Iti daytoy agundaway isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti surat ni pagayam tayo a Denver. Awanan. Manual daw nakastoy ti panawen. Dinirityo na matan ti todo. Ay, sayang ti panog mo kastoy lang. Nabagyo matan nagitimulam yan atang. Imbag na dapay maapit ka dagi jay. Ay, oo na yan. No kaano adandanin pa nag-aapit. Isumat ti pa nagbagyo na. Sayang nga talaga. Sayang ti banog ken gastos mi. Iti tanda ni upat abula na pa naggarden mi. Kat kasano? Mag-eskwela kan? Ko, daddy. Nariknamat siguro ang tiriga ta garden. Danda ni di pa'y naisubli. Tinagpuunan nyo. Gaputan na bagyo mat dagiti mulay o. Ulitag pa'y maminsan, daddy. No talagang awan gasat ko iti garden. Ituloy kong tuntag eskwela. Adagan ka dayta, Denver. Desisyon mo dayta. Wan, daddy. Kidawag na ikandak pa iti may sagundaway. Barang makasubot tayong tumutan iti sumaruno. Adagan ka dayta kunakmanen, Denver. No talaga kahit mo pa ita garden, ay kat sige malubusan ka. Kasi ti sigod, itad ko lang tadag iti masapol mo. Suplayan ka, aging ka makaapit ka. Agyamanak, daddy. Adda ni daddy ti salas. Adagaan bisita na. Mayat istoryahan da. Ay, sigurado.
Ibidbida naman ang dagiti di adal kakapsat ko kadagiti bisita na. Way bayaklatan. Anya ngay nga ron. Gatsak lang at piman ti saan anak adal kada kaming agkakapsat. Professional da amin. Siyak lang ti undergraduate. May sakla ang piman a gardinero. Diya ako numasidag. Ang mga numasair laang manandiriknak. Lumangag ko dagiti bagbagana. Tinasayat, rumarak man. Mapanak man kit di tayo ni Frank. Kumusta ka ngayon, bro? Long time no say. At dating marka, bro. Tinak man rabaga na kasta, bro. Kas makita man. Taong gardenak lang ita. Humpay ka din balasang umasidag kanyak. Gapitik kinalampong ko. Diyak magaminan masangot ag papukis kan agi barbas. Oray barbasan kan lampong ka. Gwapo ka lata mo, bro. Ha? Siga talaga, bro. Ayun gaya. Speaking of balasang, nakikita mo ni Roxanne di na minsang aldaw, bro. Ha? Sa dinot nakakita, bro. Itisigot at agos na Isu na lang ta. Di ka masaksaktan Ha? Adang kami nakita kakadwa na, bro. Nakaragrag sakdaman. Anya? Un, bro. Madlaw alas yun tayo titong kalmaysa. Panagkunak. Nobyo na tinakita kakadwa na. Agkib-kibin ta pa yung arag, bro. Anya? Sigurado ka kadi ani Roxanne tinakitan, bro? Un, bro. Sigurado ak. 100%. Awan matgaya man rason. Tapnog pursigiyak pa iti biyag, manang. Ne, anya ti kayat mo asawan Denver? Nakiasawang matgaya man ni Roxanne. Di na ko nauray. Nakiasawan ti babae nga inayayat ko. Ading ko, ubing ka pa himat. Patsak adumtang tumatlaang ti babae aparaken ka. Nalabit asan ada kayo ka ni Roxanne ti agkagasat. Nagsakit, manang. Nagsakit. Maawatak tirik na maading ko. Tirumbang aramidam ita, kat igaad mo kat diti agtrabaho. Iti kasta, makalipat ka. Kat pangaasim Di mo kumamanan sublian dagiti bisyon. Awan ro magapagdanagan nyo kanya, manang Gina. Namimpinsan ako na nagbalbaliw. Ikarik adya kong sublianan pa'y dagiti bisyok. Ba nag-apakaragsakan mi unay ading ko. Kumararag ka iti Diyos. Kidawom ti panaramay na. Patsak adi nakabaybayan. Basta di ka umibat kan kwa na, ading ko. Anak ko, di ka kumamaupupay, wan. Talaga kasta ti biyag. Amok nga da plano ti Diyos para kada kayo kini Roxanne. Ay, kasanuak pahitan, mami. Kasanuak pahitan. Tain sukat nakmatan ti babae nga inayayat ko iti kastaunay. Sana gaputa na kiasawan iti sabali, kat maawanan kamatan iti ganas nga agpihag. Aggagat kakit di Aramidom day ta akarit kan inspirasyon, tapno itultuloy mo pa'y dagiti narugiyam. Mami. Amo, manak ko. Saan na ka nga ikan ti Diyos iti panubok adi mo kabailan asulbaran? Apay no ituloy mo ket diti ag-eskwela. Iti kasta, makaturpos ka mo at akas kadag iti kakabsat mo. Pasensya ka yun, mami. Yung talaga di akong maiulot ag-eskwela. Agar di naklatan. Isumat lang ang trabaho. Dakdakal pa kiti biro ki Jai, nang rona no nagagat ka. Ay, no talaga at ikan mapilit nga ag-eskwela. Ano sam nga rod ati agtrabaho ijay garden? Wan, mami. Ipas nagkulatan dag garden. Agtrabaho ak ngagtrabaho. Barang no makalipat ak tumatlang. Patya ka kasta, anak ko. Normal laang ti kastarik nam ita tanapudot pa'y ti pan nakaamom anak ki asawa gaya man ni Roxanne.
Angam inton bumaybayag, makalipat kan tumatlaang. Malmalpas matgaya man ti balay nga ipatpatakder mo, ading ko. Wan nga ron mana, kasi ti Diyos, basit lang nga na panagsalugag, malpasen. Una, sana bale, mabiitan da ita. Konting kembot na lang, ading ko. Wan nga ron mana, sapay ko ma, tamatyambaan man nang umina tinatang inton panag-aapit. Hindi kasta, tuloy-tuloy mo ti panagtrabaho dagiti trabahador, aging gamalpas ti balay. Una, napintas matkit di ti panawan ita. Saan akas ka dagiti napalpalabas? Amay ranran ang adda bagyo tunggal agapit ka. Wan nga ron sapay ka mga ron, tagtultuloy ang ti kinapintas ti panawan mana. Iti kasta, saan manen ang masayang tinagbanlugan na tao? Masigurado ka kasta ading ko. Ket baragsakan ngamin, makitkita ka talaga nagbaliw kan. Siyempre, matamana. Uray ka sa ti kinalanglanggung ko. Amok matatakdiran, nagiti karik. Ba nag-apakaragsakan mi unay. Nang runa ka damami kan daddy. Malaksid nga inidyamon nagiti bisyong. Umas asenso ka pa yan. Addan logan mo, ken adda pa'y balay mo. Day tagad ka pumadlahan ka kayo manang. Gapo ka dagiti pamagbagayo kanya. Ken awan ti sabali ang makatulong kan ka. No di ti mismo abagim matlaan. Makunak nga stable kan. Iso amabalin mo ti mga sawa, Denver. Madanon tulat taday mana. Apay, aging ka di ita kat di mo pa'y nalipatan ni Roxanne? Isu ka di pa'y lang ti pitpitik ti puso? Di manang mo't. Mabaling ka di. Di tan pagsaritaan tayo tabanag. Oh, Frank. Nakawag ka mo't. Kumusta? Okay lang, bro. Sika ngay. Kumusta ka ba, Tol? Umay na mamapasyaran dito dagos ko, bro. San aday talag pagpabak ng aramidom dita? Ha? Wan nga rod. Pasensya ka na. Diyak mo't makadagdagas ditayan mo. At nakasingsing ko magkasarin ton Domingo, bro. Ang mga kaya mo tamapanta. Iti kasta, makapasyar ka man. Saan ang puro trabaho, bro? Ha? Ay ka, una. Mabalin na tamat, bro. Kasta ang amay. Anyang itam mo. Ang mga mabiru ka mo ni Jai, di kong kunada adawan mo. Ha? Siga talaga, Frank. Mapantan tong aruda, bro. Wen, mapanta ko naklangarudan. Okay, urahin ka tong arudan dito. Tagasinaktam dito dagos ko, bro. Urahin kang urahin na. Wen! Wen, bro. Sumurot ka kanyak, bro. Ha? Sa dino, bro. Intaman mang biro kiti siya. Itay pa ngamin nga agsiksikaw ti tiyang ko kag. Ha? Loko ka talaga. O niya, sumurot ka kanya. Saanan, mapangkalata na siksiga. Sige, karon. Panawang ka pa nga dito, bro. Sana balay, agsubliak mo lang nga dagos. Urahin ako, ay. Uy na yun, partakam nga ron. Uy, mapan ako. Ay. Naglukom na siya, Frank. Nung naglalawak to, matikin na na itay. Kanya nga ita, agsigal mo't lang arudan di tiyan na. Ha? O tanang pitik itilapayag ko. Aguray ka. Ni Roxanne laang ti mga aramid itikas di kanya ka. Wen, isuti ka na nga aramidan na kanya. Isuti ka na nga aramidan na kanya iti. Tunggal umuna ka sumangpat iti meeting please me. Pitikan na tilapayag ko. Santog katawa. Kaya't kati asawan da ito'y. Ngabda ni Roxanne ita tito'y. Ay, nervyosak na tan. Kasla, mabuti nga ang talyaw na sino ti nang pitik itilapayag ko.
Imposible ni Roxanne. Ang mga kidimot na luklukwan lang ni Frank. Ang mga nagsubli. Iti suti ng pitik tila payag ko. Makamulitan. Talyawag din ang pitik kanyak. Ha! Wen, kasinsin ko iti father sa iti babae. Diyak amo kasinsin matgayam ni Frank ti lalaki. Wan nga ron, nairanranamot lagit din. Wen nga rod, Kat, kumusta ka matan? Taga-ano ngay mat nila kayo mo? Ay, kuwan. Taga-benggit matlaang. Siga ngay. Ay, kwa. Kinapudno na. Awan pa'y lang asawa. Ngamin, aging gayta. Kat sika pa'y lang ti ipit-pitik to'y pusok. Denver. Pudno ti bagbagak, Roxanne. Sika tinagbaling nga inspirasyon ko. Iti inaldaw pa nagbiag ko. Sika ti makagamo. No apay nagporsigiyak iti biag. Sika ti rason. No apay nga ingad ko tinagtrabaho. Kat sikamot lang ti rason. No apay naragpat ko amin na baligik iti biag. Denver. Tamo kiti, kat agsinubyan tabay. Ngandak sanggasat na nakiasawa ka magayaman. Denver. Ha? Agsangsangit ka. Ay, kwa. Saan, Denver? Api ko mga agsangit na. Maragsakan na kit di, Ngamin, nagbalbaliw kan. Dakalan tinagbaliwam. Mas enso ka pa yan. Roxanne, umay ka magbiit. Ha? Agawa ang tada ibaga. Wananti, umaya kon. Denver, mabalin ang maalat ti cellphone number mo. Sure. Iyag mo ti cellphone mo. I-type ko. Oh, adoy. Daita ti number ko. Agyamanak. Sige ha, panawan kan dito Kasaritak labi iti ikit ko. Sige. Urayag ti text mo, Roxanne. Antinena? Siyak nga rod. No kasta, kaanakam ni Roxanne? Katwan. Apay, agam-am mo kayo? Ha? Ay kwa. Uwanante. Sa dino ngayon tinapanan na. Ay, naghawi din Okay. Pinaawit siguro ti asawa na niya. Ha? Awan pa'y mat-asawa ni Roxanne, Barok? Sigurado ka, auntie? Wan, balasang pa'y ti kaanakak. Siyak mismo ti makapanagnak iti dayta. 100%. Kinapudno na. Isuna laang ti awan pa'y asawa na kadakwadang agkakabsat. Ti amok, may salaang alalaki ti inayat na. Isuna laang ta pinaluspusan damat. Nagawol ka no ngamin idi tinobyo na. Isu ang nagsina na. Adik ngamin. Ha? Sa bagay, may mayat matlaangan ti kasjay. Ti may pasuboy ti lalaki abarumbado. Antinena. Hanggang kunanamat adumten to kano ti aldaw, nagkita dan tumatlaang iti ex na. Kat ituloy da kano tinaputad nga ayan ayat da. Kasta ti kunana. Wan, Barok. Nay, apay nga ngagluha ka matan. Da ka di madi anay bagak? Awan, auntie. Awan. Luwa ti ragsak da ito Kat, agyaman na kiti na istoryam, antinena.
Denver, Roxanne, awan ti sabali kay baga. No di ti panang kablaw ko kada kayo itinaragsak. Gan nabindisyonan a panagkalay sayo anak ko. Saan kayon ang pagbagaan? Gaputamok met a pinagbagaan yon ti bagbagyo. Natatayangan kayon. Amo yung tinasaya at kansaan. Denver, anak, pudno akanayon ko nga ibida dagiti kakamsat mo. Pagapot na professional daan. Idintutas ka, kat undergraduate kan farmer ka lang. Saan ka siguro amamati? Agam na sakit. Triknak, idikinabkabil ka. Rasakit, triknak, makit kita kan ka nga agrig-rigat. Iso ka na yun kumatlang at iksan idi ni Berto. No kumustakan. No kabalamot lang kaditag trabaho. Diyak makaturturog iti rabi anak ko. Gabo iti kapapanunot ken nga. Makon konsensya. Amo ni mamim tayta. Ngam inturturod ko. Gaputa kayat ko ngagnagam nga. Gayat ko tumakder ka, babaan ka nagiti bukod mo sa ka. Amin na giday. Kat parte, ti palang disiplina ti mayas nga ama iti anak na. Kat sakbay, amaladaw ti amin. Kayat ko dumawat iti pamakawan. Kapo ka na giday, kaya naramig ko kayong kahanak. Sorry, Denver anak ko. Kahit kung ay bagay iti sangwanan nagiti tao, iti mismo ang kasar mo. Nga oray saan ka nakaadal, agkas ka nagiti kakapsan mo. Ipagpatag, kan ipagpampanakil ka ulay, anak ko. Bagay. Apay, Denver. Malagip ko lang dagiti imbagbaga ni dati di kasarta. Imbagbaga na nga anya, lakay. Ti ko na. Aparte amin ti panang disiplina na kanyak tinasapa. Apanang patrabaho na kanyak idi ti garden. Siguro, o sana kasya tinarami na kanyak idi. Amang ano jak mo't naragpati kastoy kasasaad ko itay ti biyag. No di nak binugbog. Kan di nak pinagtrabaho di garden iti. Amang ano yung tultuloy ko latta tinag-adik. Kat awan na pulos na turong ti biyag ko. Nang runa iti sininaanak. Mamati ang aplano amin ti Diyos dagitoy. Amin abanan, kat adda makagapuno apay ang mapaspasamak. Oray sana ka nakalpas iti kursok. Makuna ka nagbaligak latamat iti biyag. Nang runa, kat sika tinasawak. Sika talaga. Panagkuna kat napasamak amin dagitoy. Tapno agbalin tayo anatipkar. Napasamak amin dagitoy. Tapno agbalin nga adal kada tayo. Gapot na uray kasano arigat kan sakit tinaglabasan ta. Inturong lata ti apo ti panagsabat ti danan ta. Wani nga ron. Ba nagapakaragsa ako na eh. Temo ka talaga idi. Kat nakiasawa kan. Imbaglangan. Ta nakaistoryak idi ng tinena. Kat naibagana balasang gabay. So adya akong nagpangadwa anang biro kenga. Kat ita, agasawatan. Wala. Talaga di kan pinaluspusan. Amangan ngamin. Noon andak pa iti sa bali. Ay ayaten, kan ipatpatag ka unay-unay. Roxanne. Kasta akmat kan ka,
Denver.